Peekaboo! 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 Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adik ya. Wah teman-teman, kakak mempunyai tempat pensil karakter teman-teman. Wah, kira-kira akan berubah jadi badut apa ya teman-teman? Sebelum memulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go. Wah teman-teman, badut LOL berubah jadi badut Marsha. Keren ya teman-teman. Halo teman-teman, terima kasih sudah membantu aku. Setelah kita berikan tempat pensil kepada mereka, mereka berubah menjadi badut Ipin, badut Kapten Amerika, badut Marsha, badut Boboiboy, dan badut Doraemon. Keren sekali ya teman-teman. Sampai jumpa video selanjutnya.